Ivane, ti si organizirao brevete, vozio brevete. Ja sam odvezao sad brevet tu iz Svete Nedelje do... Prije 15 dana kad smo... Ja ne znam zašto je nama ta fora smiješna. Ja to još ne mogu otkriti. Znači, mi ovo snimamo 15 dana prije što ste vi vidjeti, jer jebi ga tako je, ali nama je to smiješno reći da se snimilo dan prije, ne znam zašto. Ali mi je smiješno. Ne znam, kad gledaš Milijunaša ili nešto tako, pa isto oni snimaju u 10. mjesecu, pa kao, sretan Božić svima, pa tako bi mi trebali, znaš. Ali pratiti malo detalje. U kratkim smo rukavima, jer kužiš, ovo će izaći 15.3. pa kao proljeće na moje rame sljedeće, mi smo spremni, kužiš i to. Kužiš, kad sam ja bio na snimanju Potjere, snimali smo u 10. mjesecu, a emisija je u 1. dolazila. I sad u 10. mjesecu bilo još vruće za kratke rukave, ovo obavezno, znaš, moraš doći u dugome, jer to je u 1. mjesecu kao da je uživo, znaš. Baš ti kažu. Da, rekli su obavezno u dugim rukavima doći. Kako si prošao na Potjeri, hoćemo od toga. A možete pogledati negdje u bespućima interneta kako je bilo. Evo, baš se pokušavam kad smo kod toga ponovo prijaviti. Obzirom da nema novi bicikl, nije dobro prošao. Sve vam je jasno čim se ponovo prijavljujem. Ne? Mislim, samo mogu se sjetiti jednog pitanja. Kako se zove skok u vodu koji je povezan s eksplozivima, ili tako nešto je pitanje išlo i on se nije mogu sjetiti da je bomba u pitanju. Nećemo komentirati te moje kikse. Nema, Bože dragi. Bilo je nezgodno da kad do doma gledaš vaks fotelje, nije to ni blizu tak stresno kao kad si tamo. Ma naravno, ne, šalu na stranu. Kogod, znaš, nekim ljudima je možda trema nešto skroz normalno. Mene nije sad nešto opralo jako, ali onak malo se osjeti nekakva nervozica ipak. Sve ono kad ti doma znaš u sekundi, tam ti treba 10 sekundi, još ak ti lovac odgovori i onda ti počne ono vrijeme odbrojavati i naš pritisak te smlavi. Da se mi razumijemo, prvi moj komentar je bila bomba glupane, da, ali